Power of information. Christianity is the way to reach the God. Sapriang start kena gue ke video kabala mi na pokari India jongi ha kabala peni bau newe udkhar ubade u Hindu bala suba bu de artat u sadhu ulakran kini kintin ki ba amla modor wat hadin ba mau yala de shimat ude u Hindu kena ka video ha kabakla sapriang viral menta ha po social media Twitter amsim layatho ba nakano ka jela ba nakano ka snang lami kane ka jingkran jaune u Hindu Henry ke ba une u Hindu par une u sadhu ulakran halor katika video kalang ka ba penkendet ba hadu kata-kata yaki Khristan bat kumjo yaki Hindu ha ka ba ki Khristan kile komen ba kumno une ude u sadhu u khle jangkan niam Hindu Henry ukran pat kumne ha ka bai dei bat kan niam Khristan Henry nakaliang chaki pai ba Hindu ke bale komen kilaang une desu u Hindu ba paka lani u sadhu ba paka namar tangkarukam keren jang uru la itu ula sya brainwash lani ula sya pengap hakan yang Khristan haki beri bersang basa hakate kejaka komta kata nang bon ki RSS ki BJP ki ba pensitam ki Khristan ki ba penyap ki Khristan Henry kataru nang trebor ba unang bu nang thau yaki namar ba kata nang bon ka jing pensistam ki Khristan bat kataru nang bon ki nang pensistam hi ki kelabamod bat habon one join syakan niam Khristan kabadai kan niam ka basisha kabadai ka lynti sha u Blei Power of information. Christianity is the way to reach the God. So many religions are there. It is not a religion. In the Hindu matam, Christu matamoni matam kaadu Christu. Christian community, Christian society, Christianity. That is the way to the life of God. The way of life to reach the God is Christianity. To the best of my knowledge. This is for your power of information. thank you Okay. Bless you. ఏ ఊళ్ళో ఉంటారు మీరు?